Nana inoko kae. Sorry ta, nggak sengaja. Bisa dipigo-pigo na dile. Sambil mabuk mata aja buka puasa. Bosan kisah di mondro aku. Cocok nih ta. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi menggolok? Cocok Tomna. Sama-sama Tommy ya hobiku dari dulu. Let's go. Let's go cari janda. Hei, cari janda. Selalu kak. Gimana nih? Linggil mata nabungnya? Hapus ki. Iya. Ya tenang. Siapa? Wah. Kawan. Lalu batu. Kenal? Bro. Gimana dah? Ya. Cewek lah ada ini. Gue. Bro. Air ya Sita. Amit tuh malah sembarang gitu tuh Iki. Ini kok ngerecu.